Bafike bebancane bengaka labantwana bakhuliswa yimi bakhulele ezandleni zami. Mama, mthomo. Manje ngoba sekuhamba baba sebayangijikela. Bafuna ukucontrola mina. Kahle ngokomthetho kwami la. Ubabethu ushiyela umuzi wena uzohlala nondoda Hayi ukuzongitshela kwami kukwami nomyeni wami amandla ami nomyeni wami nizomamela mina. nomyeni wakho Nginitshela kusenje njengoba siyilungisa ukuthi shintshani isimo senu nonke nalo sesikoleni ngizomtshela. Yes. Ngizonibeka la no 3 nishintshe wena ubuyele esikoleni uziphathe kahle. Nami kusasa ngizohamba ngimlandele ubaba wenu. Nizosala nithini? Hi guys, wait again guys. I just want to take a moment. Kililebueng batho ba baholo, the youngsters and whoever on shebelletseng right now. Ke batla nka a moment. Ke lebue batho ba nsupportileng from day one, who the comments, the positive comments. Ke na le ho sheba di comments tse ding utlwa ba WhatsApp king Lady Blue, you doing your job. However, hona le tse ding tse di negative di comments. Tse ke na le ho WhatsApp king a ke no judge motho mo lo mong. Motho o feela the way a feelang. But ke focus like mainly ko batho ba dulang ba nshebeletse, especially the viewers tsa Jozi Bioscope tse le dulang le supporter. I just want to say thank you. Le dula le mpha matla and ke re bona wait king ke le tshepiso in each and every time ke tlo make sure wait king ke a o etsa mosebetsi wa ka and ke tlo make sure le mo ke hloleyang ke try because of guys la bona hore ke youngster and eska ha ke le youngster ke na le courage kucha. I don't know whether you understand me. Ke na le ho batla, ke na le this ke na le ability, ke na le ntho tse kaofela, ke na le bona mfana, ke na le talent, ke na le gift entertain di mampileng hore ke thuse batho. So ka matla aka kaofela ke a thusa, le na le ho bona hore ke na le ho sebetsa mafifing, le na le ho bona hore ke etsa eng. So ke kopa ho leboha bao ba dulang ba believela ho nna, ke a le leboha ka mmele pelo le moya. A ke tsebe hore ke reng if ne ke kgonahala ne ke tlo le rekela di sweets kaofela, but no go re haleo. Ke a le leboha ene ke a le rata. Wa tseba ke a le rata, I don't wanna lie, ene ka pelo le moya ke a le rata. And thank you so much. Yes, Mr. Kuchi. Alostro chuwawa konnichiwa to everyone. Nice. You know, yeah, and nami ngifuna ukubonga nje, you know, to everyone that welcomed me. You know, it was heartfelt. You know, nami ngiyajabula ukuba lana, ngoba ngisebenza no Lady Blue, you know, helping out the people and even like everyone in the community. Yeah, so now I just want to thank everyone, you know, for your support, and also please continue supporting us. Hit that like button, share, and also subscribe. Nice. Yeah, Ene ba ska le balo ga ba rata ke. Ntse ke le rata le no phela ke tshabu le binelana Jozi Bioscope. Aha. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Jozi Bioscope. Today. So guys, today ke ngoletswe ke bana ba yang, ke ngoletswe ke ngwana wa moshimane le ngwana wa ngwanyana. So ska ba ngoletse jalo ba go tseba Always Blue ke re ikutlwa re se sharp moyeng, ba Always Blue re tibelwa ke step mother sa rona and ntate ha sa phela, ba Always Blue ke kopa le re thuseng because of life ya rona high sharp. So guys, pele ke ba motelele ke qhubekisa nako re ketse so e re ba ke khutla le bona mona ba tlo go jotsa hantle bothata ke eng ska ha step mother se ba tibela ke tlo gona re make sure ga tsebakeng re le Jozi Bioscope ba thusala ke kopa ska move mo because of ke khutla le bona. Yes baby. Umango nje my brother lebitso la hao? Thabiso le Ayanda. So abuti Thabiso, ke tlo fa sebaka so wena o jotse di viewers tsa Jozi Bioscope hore why o ngolletse le re lebitso la hao mang? Ngokegama nguthabiso ngakadlamini, so ngiphalela ku Jozi Bioscope ukuthi bazongisiza ukuthi umama thina simazi ngokuthi umama angithola sekasixosha emva kokuthi ubaba ashone, usixosha uthi thina hey siya misbehave, asikhuliswanga kahle kubeni sikhuliswa uye uthi samama party senzani cha nomuntu asekhaya asena ndawo yokuhlala sihamba hlala. Thabiso, before ya hole ke batla o understand isa di viewers tsa rona. Umama kanjani umama wakho, like ke mme wa hao, like your biological mother or ke eng? Ke batla o tsebe thina umama sikhule kusazi ukuthi umama ethu, kanti ekukhuleni kwethu sithola ukuthi I step mother, which is ushade nobaba. Okay. So my sis, ke botsa wena ne my love. Ke a utlwa nje o itse mang? Ayanda. Ngiyeza ukuthi uThabiso uthi umama uniqoshile ngoba uthi nina nihamba amaphathi. Ke kopa lebe honest leni because if ke batlo ga ke fihla mo lebe ke lo thusa maka. Ne wa hamba amaphathi nini? obvious mukhula siyahamba ngiyamhlupha na bese ngamhluphi kakhulu obvious mabathi siyamhlupha bese mhlupha nalo omunye umntanakhe umbali so bese sonke kodwa ukhetha ukuxosha thina ushiya yena lo
Oh so manje akasafuna ukuthi nibuyele endlini kababa. Akasafuni shem ene kunini simncenga lutho uve sanje wasixosha wathi sihambe. Asiyenzeni kanje. Ithi ngisuse indaba yamaphathi. I-treatment yakhe towards nina injani? Since nje ubaba shona ngazi nami ukuthi kujikephi nje. Ngibuye ngixakeke nje. What was nca before your dad passed away? Yebo. Beku right siphila kahle nokujiva siye emapatini nayo umbhala ngenankinga. Imali masicela besicela kuba abazali naye akhona. Kwajika nje konke ngingazi ukuthi. So wena especially ska how le ngwana akitse likena school? No. Nicedile ukufunda? Siqedile. Wenzani uhlele uyenzani? Ngiyafunda UJ. Okay yeah. So ithi ngibuze ke umama njengoba nithi i-treatment ichangeile wena uyenzani kini ngitho dibone ngwali notice wa mara yo hane ntatwa ka qeta uhlokafala ngeexperience into kanje. Yo inkinga ukuthi ayikho into elungayo empilweni. Naloma bathi ngiyafunda but asifundi ngizothini. Asikwazi ukufocus esikoleni nala ihlala khona kumamncane impilo inzima sasuka sakumalume nakhona nje impilo nje akhambi kahle and nifuna ukubuyela endlini kababa. So asenzeni kanje ngithi nithe nina beni ngamhluphi bekulelanga lelo wakhetha ukuthi akhiphe nina but ashiya umntana wakhe kushuthi umntana wakhe nobabweni. Yeah umntana wakhe nobaba. Oh so manje uqoshe nina akasanifuna endlini ene sekanitreata kabi ukusukela kudala nje vele. So asenzeni kanje asambeni sobona umama. Angithi ukhona? Yeah. Bahlezi bathi ukhona. Cha. Asambeni kwenzani? Nathi sesisaba nokudlula ekhaya lapha. Khaya sesigcina ngokuzwa abathi. Okay asenzeni kanje ke asambeni sobona umama so khona ukuzwa ukuthi kahle inkinga yakhe yini. Mr Jones, can we please move? Mr Gucci, hakatsamayeng. Sabo auntie bakuphi? Abo gogo, mama kababo, auntie baphi? Yeah, ngihlala nomama. Khona umama like une drama yakhe like abazwani. Abazwani. Umama uphuma silwe manje. Oh. Yeah. Akazwani nabo auntie futhi. Abazwani. So umama nobaba bebashadile. Yeah, step mother senu. Yes, bebashadile. Then ke bahlukaniswa ukufa kwakababa. Njengoba manje seka nomunye ke manje. Useka nomunye bani? So manje yana lo munye unithole manje untreata kanjani? Hayi into engikwatisa kokugcina mina njengoba ngibona yimi umfana engazi ukuthi yimi ekufanele ngisale nezinto zakababa. Nami mfanele ngibhekele umntana kithi ayana. Manje umama mina ngizwa nje nezimpi ngizosuka ngilwe lapha. Into engayifuni ukuthi vele ulwisa umuntu omdala which is something ekithi bankuri ni 3 abantwana bakababa bekwamela umama uniphatha ngenhlonipho nangothando ni 3 kanjalo. You understand? Nethonza umama ulinkaka lili 3 jalo ulibeya sika bana bamuthi wena njengoba umntana wesilisa ulingwana mshimane ubagada bosisi bakho. Kimi moya. Awona dintshake. Kunazi. Okay, no problem. As long as Liska kena nke tshaba ga ke go letebetse mama kopa re kokote Gucci please come. Koko. Motomolo ne kopa o bolela lena ka montle please. Ke o pa tshwarelo maobane ke a bona go maketse ka taba tsa di camera mama. Ka hlompho le boikokobetso ne kopa fela re emele mo ke tlo go jotsa gore ke mang ho etsahala eng mama. A ka tla ka ntwa motomolo. Izengala abantwana bayithu. Ya mama. Laba bayithu. Motomolo. Okay. Ne kopa re emeleng mo please. Ke kopa re tleng kamo. Sorry Gucci, I'm so sorry. Ke kopa re tleleng kamo. Yeah Gucci ba right ba le mo pela hao. Motomolo le kae? Teng kae ngwanaka? Ke teng. Gona batho ba Josie Bioscope motswadi. Ke Lady Blue. Okay mntana. Ke sa tsebe go wa shebella show ya rona. Ngiyayazi mntanami. Okay motomolo ke Lady Blue ska o tsho ba itseba. So mama ke tlile le bana. Ke a tseba go ba tseba le hlobana jang le bona. Kakhulu abantwana bami. Labantwana labafika bebancane. Abantwana bakho kanjani mama ngoba Abantwana bendoda yami Okay. eyangishiya. Stepmother wena. Ngi stepmother sabo. Labantwana laba abangihloniphi bakhulu bafike bebancane bengaka labantwana bakhuliswa yimi bakhulela ezandleni zami. mama motomolo. Manje ngoba sekuhamba baba sebayangijikela. Bafuna ukucontrola mina. Bangena bahamba ngolesine nje. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ku right. Sabantwana siyahloniphana. Baxabane nokubona nje weekend. Bese mabengena mina olami isango ngilivalile ngilikhile. Bona bayajumpa bayangihlukumeza. Into engifuna ukuyibuza mama ngiyakuzwa uthi bajumpa amagate. Yazi uThabiso no Ayanda or ke Thabiso le Ayanda ke right ke. Yazi bathini masiba interview ngizobapha nabo ithubo lokuthi bakhulume. Bathi wena mama bahamba labantwana bayogrova ithe mabafika bahambe boyi3.
which is nalo okowakho umbali kodwa ukhetha ukuthi ucoshe bona boyi2 uye kumbali. Ngicela ukwazi mntanami. Yes mntwana. Mabehamba bebonke ngisuke ngikuphi ngoba ngisuke ngamboni umbali. Baphuma ngamunye ngibazelaphi mina ukuthi baya endaweni eyodwa bebonke. Something mamela hane lona likena mama tlo lichika likeni lilithi or lembali nathi singena sonke ningena no umama yonke lento ayikhuluma ayikho nje ukuthi nje une favoritism uyamthanda nje umbali. Mamela mama wamubona la halikena lembali utlwa awamubona mbali wakhe Uyambona kodwa ukwazi ukuthethisa thina so2 umbali nje shangathi akaboni. so motho moholo senkutlisa bohloko ke le bona a ke ba right ntho le etsang irong ya go lona le tsamaya le lo galavanta le jive ha le qetile le tlo jumpa di gate jarateng ya motho moholo which is ntho eo ke disrespect ha ona thaka ya lona mo ha ona mme o mokana o tlamelang lona ha le tswa mateweng a lona le tawe ke di savana le di ice tropers e be le tlo kena jarateng le se sharp mama ke khutlele le siting la ha motho moholo ke feel gore kana kong how be fair because of wena ba keni le ngwana o ileng wa ha ba le 3 but wena o decide gore bona ba tswa ke ka baka la gore ntate wa bona o hloka fetse na ha bana boikarabelo ba re ba dule kapa ke ka baka la eng Inkinga yabo ukuthi bona mawuthi uyabakhuza bayaphendula manje ngenze njani umbali yena akaphendula bonke ngixosha konke Makumbali bathi bathi abaleke uyabaleka angene laba babe bemile bebhekane nami abayenza indaba yokuthi namthi ngicushe njengombali bama babhekane nami sime sibhekane kube yinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa yingakho nami ngaze ngakhetha ukuthi ngicela bangidedele kwami baphinde bazongitshela ukuthi bangibangise nangomuntu wami lo engihlala naye. So uhlala nomuntu la mama? Yebo ngihlala nomuntu engithandana naye. Something angithi wena ushadile mawuhlala nomuntu lana nna ke rata ba honest mothomolo ene ke tlo jwetsa ntho e ke ibonang gore e right ke feel ka o wrong because of o kena jwang ndoda ko ntlung ya ntate wa bana ba bali teng bona ba mathadi mamela mntanami ngikwenze konke okwakufanele ngikwenzele ngomyeni wami. Yes mothomolo niyohlala le kwakhe nokuthi azela awumeni ukungibangela umsindo ngoba yini engangikwazi ukuthi niziphathe nina ziphatheni kahle nikwazi ukuthi sibonisane afanele ngishaye no awushayi kuzobonakala ukuthi la kwami la kahle ngokomthetho kwami la ubabethu ushiyela umuzi wena uzohlala nondoda ayithi ukuzongitshela kwami kukwami nomyeni wami amandla ami nomyeni wami nizomamela mina nomyeni wakho wow umyeni wami nizomamela mina bana please wo Thabiso wekhaya ngikhulisile hamba thenga umuzi wakho nawe wena usemncane usazomamela sithenga umuzi kanjani ukhona umuzi angeke kuwo kababa fanele mangishada ngishadele la ekhaya ukushada vele uzoshatela la ekhaya uzophumela la mina ngizobuya la ekhaya iqala batho babawulu Thabiso li I under wait ke lokupa mothomolo hayo ntho re tshwantsene re phisana o wrong mama ka go tlise motho wa ntate mo yes o wrong ane because of mo ke le lapa la hao le bana ba le ngwana wa hao o ileng mbali so uza go tlise motho wa mo ke bona isintho e sharp motho o ka monka wa lo dula lena kae e wa se bothatha motho mo ngihlale orange farm manje ntate o tshwantse yena a tswe ke ntlu ya bana ba ene ntse ke tlo itshong motho mo ha una o re tshwantse o be sharp bana ba di etsa di mistakes a ke re le wa hao ne ba le 3 but o mo so ke nako no ya re bana o ba be mo fatshe o bue le bona ska nani mele ni respect umama ngithi ni umama ukwata kanje ngoba nina nani ni jump amabonda ene man jump amabonda niza nidakiwe which is something engisayiphinda ukuthi I wrong into engisho ukumama ukuthi akanitreateni kahle ni 3 ngokulingana abe fair ukuthi ngiyamthanda uyazi ngimthanda enhle sekuthi manje wenza le style manje ngingazwenziswa yini mina bengizise ubhlungu bami nami ubaba wami nami bengize ubhlungu bami ukuthi ngifuna ukuye emapatini besihamba na ayanda so imaqala ke ithi ngibuze something kuze nina niyo jive ni the time ubaba asaphila benisajiva noma ni jive manje ubaba sekashonile manje njoba ubaba angasekho yonke into ishintsha manje njoba sekungasekho ubaba iqala libwe ngete lesikadlala nkana buwa ngete le jive sikantata hloka fethu no mama uyakhumbula last of last year December uzosinika imali sisehamba nombali December nge31 egcineni besijiva zangu kodwa nanicele nakhuluma iqiniso lapho nanicelile akufani nokuzenzela into ezimbili esihlukene sokuhlukile usiphatha kabi imani iqala ke mothomole emapili
Phila. Ile ukuthi nina after ubaba aqeda ukushona, you lost inhlonipho for umama. Exactly. Because you no longer tell her ukuthi manje we wanna go out. Noma bekangasayenzi izinto ebekazenza. Izinto ebekazenza makanobaba. Ma nawe after Bekwamele wenzeni? now you Sekufanele ngizwe kubo mina manje. no mara now after ubaba ukuthi ashonile you Mbuzi empathy uhlangane yaphela nini, because manje awusala So njengoba ubaba ashonile iphathi yaphela. Yabo ezinye izinto Hayi. zakho. Bayangihlula. ngendlela eright. Bayangihlula. Khona ukuyilungisa singayilungisa. Yeah. Ingalungiseka yona ukulungiseka ngoba abekho nzima labantwana. Yazi mina Yinto isaqala. Yeah. Isaqala. Isengalungiseka. Wathi ba motho molo uba hodisitse bana ba ke. Kakhulu, Ke a tshepa go ba tseba. Kakhulu. So ntwe ke itjho le lona ke a tshepa go mama la mtse ha ke shebile ntwe e qadile ho tjhentjhane ntata hlokafala. Whereby ha ga lona kaofela o mong sa re ntate ha sa le yolang ka phela so sharp. Le wena mama la so le wena le a so re la ntata hlokafetse la ba ka dula ko bo malume ha ona taba. Le wena yes. Bengaza bengihlala nabo kahle nje. Yes, yes. Bengihlala nabo kahle nje. Wathola indoda Inkinga afuna ukusikhoza. yashintsha ngekuthi bona sebe bangisa lo muntu engihlala naye manje. Yazi why Sebesuka sebangijampa amabonda sebeyaqala bayenza loyo muntu awumkhiphe la ejareteni ngoba ile ndlu indlu kalabantwana nomntana akho nawe lo muntu nje yena aka deserve at all nje umuntu omntana kubala bese cela nje ukuthi le ndlu ibe peaceful khipha umuntu lona makaqeda ukuphuma lelona libe ni respect for mama leyo ukuthi indoda izohlala la Uyazi ngiyamthanda futhi ngiyamhlonipha ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. ngakwenza lokho okay akunankinga ubaba ngasuka anginayo inkinga ngingakwenza lokho angaphuma abuyele unendawo yakhe naye angaphuma aye Amvakashele endaweni. ngimvakashele kodwa nina nginitshela kusenje njengoba siyilungisa ukuthi shintshani isimo senu nonke naloso esikoleni ngizomtshela yes and abantwana bakho boyi-3 ngizonibeka la no 3 nishintshe wena ubuyele esikoleni usiphathe kahle wena into okumele uyenze fanele ubuyele eUJ ngikufuna ukukubona uphethe into okungeyoyakho la udriver eyakho imoto ubumnandi ngikutshela mihla namalanga ngintshela njalo ukuthi ubumnandi abupheli ebumnandini kumnandi mawuthi usiye ebumnandini ungayocela ukuthi sengicela ungibuyisele ekhaya thatha isikhiye sakho gibela imoto yakho ubuye uze ekhaya yiyo nje into enifuna ukuthi nginane ukuthi nginenzise yona nifuna ukuthi ngihambe ngiyondobha senilele egangeni kuyabe kumthwalo wami futhi Mametsi mama wa utlwa o simama reng a go batla o bona le wena o na le koloi ileng ya hao and ska o na le koloi ya hao batla le next time o ya jwaleng e bo tseba o ya jwaleng ka tšhelete ileng ya hao o sa hlophile motho wa ntate jwaleng o go sa etseng o itlela fela ka tsela e sharp wa understand le wena my brother kopa le respecteng mama le wena le o ba treat ka tsela e sharp bana ba le ya o ska ba le di favoritism o re ona ka re ke ngwana ka mang kopa ba treat ayikho favoritism mntanami bamane nje ukuthi nje angithandi ukuthi siye sande ngoba bona akusi abantwana ababi akusi abantwana baba ngifuna nje uqamba amanga lapho ngithi abantwana ababi akusi abantwana ababi inkinga Mangibuya la ngifuna ukutholela ami room. ayikho inkinga futhi ayikho inkinga as long uzoshintsha isimo ubuza something makathi ufuna ukuthola yakhe room ire kibuze wena bawulala kuphi bongenalo noma Benginganalo bengilala khona la endlini. manje ubaba ulala kuphi yena lo musha Lo mbekala nomama empedeni into engisho ukuthi njengoba basikhipha bafuna mhlawumbe ispace angazi noma bafuna. hayi ubaba uzophuma yena ngithi mama lo bisithi uzophuma yonke into sizobuyela back to square one as long as you follow my rules this is my house wena isikolo nawe usiqedile isikolo yekela ukugcwala istrati la ube ufansi uphethe certificate wenzani ngazo uphinde uzobheka mina futhi kube yimi futhi efanele ngibhekele nina kodwa senginisebenzile nganisebenza usho ukuthi naye athola certificate njoba sekasiyeka nje uzosithola uzosifuna uthanda ungathanda uzosiphatha la ezandleni zakho sizobe sila ngoba kuyobe kuyimpilo yakho leyo ngenzela wena nami kusasa ngizohamba ngimlandela ubabweni nizosala nithini nifuna ukuthi abangihleke bathi nganishiya ninje ngingazange nginise esikoleni ekubeni nginifuna nini into zenu nina nifuna ukubukisa ngami angeke ngivume ngeke ngishaya phansi ngonyawo uka mama ore nkoloni ore nthotsa lefatshe ha di fela le ena hana qala le monyana le kana le lona o di thotsemo ebile ke mo le ntate lena o kila di tholamo o le sile lena mama sentana tlo di sia so ha le sanke maphelo a lona serious e tlo ga so o reach bo 25 mo lo reach di age tse itseng e bo o itshola ba tla go tlisetsa nako morao o reach bo 30 years ene nako e tlabe se sa o dumelle wa understand ya a ke tsho ga ona le 25 nako se ke buella go wena by that time dithaka tsa o se di driver tse dingwe no tla bo o bina in my time in my time yes
kube So, ngathi yeah. mina ngingabanaki ngingabayenzeli intutho kanti yibo abangafuni ukwenza izinto ezi-right nami ngoba ngibafuna benza into ezi-right umngani wami uzophuma mina ngizomvakashela kwakhe bazobuya bazohlala ekhaya under one condition mabezoyenza ngale ndlela engibatshela ngayo respect and back to school angithi lento engiyishoyo angithi Ufana nathi ngoba izinto ebesizenza umbali naye bekazenza. pele rona re le Jozi Bioscope re le siya so ke sa tsebo re lona le sala le mama no re le gutlela morao Siyabuyela sola sothatha impahla sibuye. motho molo ba tlo gutla ne mara ke kopa ba gutle ntate sa tsamaile ke a kopa so mama wa itse ke nka go motho molo re ke botsa wena o re le fula ntate le o disturbile o hloka counseling nyana mo website batho ba ka buang le wena ba o cancel ngisiza mntanami lapho ningangisiza Yeah, ningangisiza ngoba ngeke kusaba na isifo sika baba kuphela angithi sekungene sekwa eda nento zabo ngicela lapho nje mntanami ningipheni usizo ngakulelo site akona buthatha motho molo na le Jozi Bioscope we willing to help you re tla o thusa ka taba tsa counseling o be le motho ao o re life pain eo yes wa bona ngiyabonga kakhulu mntanami ke leboa motho molo ngiyabonga kakhulu so re rona re tlo siyang mama ra tsamayang rona ke kopa o kwalang fela show yaka ke etseng so mara le lona ke kopa le ska hlolang le etsa ntho ke kopa le ska hlolang le jumpa di gate mo feng respect le ha ise mme wa lona wa madi o le hodisitse and o bontsha wa le rata o mutlule o itseng o kopa re le tleng le di certificates tsa lona mo o batla o fetse UJ o batla o fetse kae o batla le rata o etsetsa re lena ha sa hloka fetse ebe di life tsa lona le ba bright ke kopa le mo mameleng ha ona mme o iseng mme wa lona o ka banang le courage so hore a tlo le jetsa hore itukiseng bophelong ba lona ke a kopa ya guys ke a tshepa gore la bona no re fihlile ko mami tse re fihla re tsamaya le ayanda le abuto hae mne ba tjo wa itse ke step mara sa rona plu a se re tshwara hantle itse re fihla mona a rona le ba re o na le apartheid and stuff ska re fihla pe step mara o re lena o kwatetse hore ba jumpa mabota ba nwa majwala ba etsa eng so ntho ke noticetseng family yena ko reng ke nana gore mama o ile a step ya ke le fula ntate but ntho seng ke buile le mama ke mokupile go kopa abe le treatment e tshwanang mabapi le bana ba ban monna hae le ngwana hae le gore bana ba banyane ba respecte mama ba ska nne ba jumpa mabota so ke a tshepa le wena mo hae bo situationing e tshwanang le bana ba whereby wena wa tseba gore wa tseba keng o dula le step mother le step father and how fit treatment e sharp o ska le ba le imelela ko Jozi Bioscope to siyo to tsele so na ntho tlo etsang no re tlo tsama le bana ba re bona ba tlo gutla ba gutla but ntho nthabisang gore mme o dumetse rona re le Jozi Bioscope re re mjwetsa re kopa o ntshe monna o wa bitho o dula le yena o dumetse go tla montsha monna a dule le bana ke a le rata kaofela guys I'll see you in the next episode yes baby